Androina nini hamenta nuhui tiba hisingkang kanak. Mungkin kawan umpu hau drama soal karenge mengenai tanoi singkang kanak nini hamenta nuhui nuju kawan umpu sa pongsoh karenge atau mungkin sampai kawan umpu sa hamen nyenrenge mulek mengenai singkang kanak naan kisah hang zaman sadi pemelom ulut puang kala hang zaman itati amun ulun zaman itati naan kawan pasar kawan warung amun takam naan pangike pangurang takam tinggal hawi mau pasar atau mau warung belalu takam tinggal nurup ande duit amun zaman sadi mahi ulun sebadagang basantir hang pasar belalu takam tau hawi iwidian ngising duit amun naan kekanen kawan pangike pangurang takam belalu tau takam nurup kawan ulun zaman sadi ngantilau ngantara kawan panguta inun yiru taruh kayu inun yiru panawu inun yiru kawan buah inun heneng yiru harus nantilau hampi uang jumput kawan ulun ngumenaun belalu amun iwilanya ngaheng iwilanya belalu makai sistem bahurupan misal nih amun seorang kaiyuh kenah misalnya hasil ketika nuat kabab atau membanyur manyuar kude seorangnya perlu pare atau taruh kayu balalu tau takam ngising bahurup ulun sa naan kaiyuh barang hiye kude irugin jarak jua daya zaman hanteru bilang tiap lewu ru naan uras ume baya kawan kabun kalaka jadi daya sadi ulun rungume nelang mi amulean kawan taruh kayu sukup ganap anak ante kakatu teuk balalu sebau kekau dengkut gamili amun hawatahan rueh hantelu biasa nih mi ubak ulun mi ume balalu amule ulun kawan kakau wa manrua nampai umeru dia tau jari kabut hang hindraan rau kisah neru ganyah zaman muak kawan buah hawa jumputnya ro belalu rami ulun bantai lepuh tulak ngantilau kawan buah bulan erang ka ulun bangaran hilumping upuina ulun bantai pada hamen tulak lepuh ngantilau kawan buah daya gana naan sasat nih pas hanglalat nanya tulak namirang rama kawan tak itungen ganyah matu kawan ihem tungku rahat tiba ngurus mihak bu kawan untit pada ganyahnya rarak tiba mariang kawan kakau maliti sasat nih pada ganyah mangkal mihak nadap mihak bultulak hanya lepuh piwang jumput hanya nyangkilat taruh belalu ngume bagah kuno aheng niru pada lepuh ngantilau kawan wa irunien tulak hilumpingna bulo kojok takia nadap ujumputnya hampe bulhanya salenga erang kakau siwo sadang hanya ke imamai kakau siwo nen inu sangulah balalu hilumping ina ang ketaruh pada nyereke pada bulhamen bebanyo ang tahan budas nanam nih balalu irarerewahnya mapinggir kakau siwo nen kuno nih ngurus bebanyo dulu enak ang tahan usaha mau kakau siwo dia belo rip ke bebanyo babaya hilumping ina nyingkang para salenga angka rasa TKAV asal arah nih boleh ngamalengan kayak tilengan nih kawan umpo tok go inse notok siwo koaro siwo matok kakak anak uma nganak sako sabiran tamun jake sakiki kulang kalir bulan nero saemah paisa lumping pada sampai sepatan turak teka oneng ni kaida dokot ronen palus pajari hanya amede lempat nino masih nyalah petan budas api takut nih kerengelengan nirunien belalu sampai bantai belalu wara nih makawan hengau nih selain hengau nih nak naan pada bulu bangaran hitangko
hak ya tangko pada himat halarenge hanyo di subasa aku mayro aku sengonroh wa siworo dia ada ya lumping hanya pakarasa nya kakau siworo himat na an tukang jaga ane iru himat Allah ya wat hi lumping na en mahitangko ya tangko nus anro takut kula Allah dia aku ngekali wa siworo lalu tulak pada hitangko nen maka kau siwo nya dengan kisah wat lumping nen buat patak lumping dengan kakau siworo nen pada inu sangulah pada bebaya si tangko na hamen mamai kakau siworo pada inu ngulah pada senyareke hamen ke bebanyo pada sameh kalahi lumping ronen pada sampai kalahi lumping melalu hitangkona beidar hampir pinggir lawi kakau siworo nen sadang bebaya hanya keinyingkang para hat malengan lengan tuh metro nih buang rasa teka awe lengan tok go inse notok siwoku aro siwo matok kakak nganak uma nganak sako sabiran tamun jake sakiki kulang kalir bulan hero sameh kala lempat lumping ronen pada kalah ye pada lempat tangko itu setakut mata itu karenge banda setua ampe seangkara sate ka welengani dasar bujur kono tangko himat Allah budasina puang uek lagi lain puang teka Allah singkat kisah ni kawan umpu mahi sunah isa ulun sahee le pengunruh wa siworo nanti ke kakau siwo biarpun wasiwo roho tiba ngurus mihak sikak maumpu mai suna isa ulun haire pungakali ulah hampir renge erang ka ulun upu bangaran singkang kanak upu ina amau tengah ni kat basta semeter ada penghampe semeter setengah meter balalu nelang penuk purat balalu iya aris aku sepuang takut inon ke bana naon hampe uras mai isa lepung kali ke kosibo amaka nih hanya singkang kanak nelang tengah halus kelairi takut sanyo dia punah wah kutak setua nyejaga ke kosibo dia nelang halus tengah kere makalahnya kiu nempat dia iya pohon ulun bantai ro sepapire naan haut suah mensubak kayak ngakali kakau siwo iro ayo singkang kanak amakal aku takut inu kesetua lah nguta aku na awe taruh awe lanjong jorok meate taruh ima aku ngakali wa siwo iro arilah ada hanyuk ngeau wat lumping pada danai kami napang iwara mahanyu amun hang kakau siwo iro naan anto penyaga hulu hanya manyo iri taruh iri lanyok na kia mearo wat lumping pada sahanya pada suah keingkam kaawes tumak antara jamak dan empat sampai angkat tunup kawan kayu kawan geok sikak watang hebo ni dia takut hanya lengan hang kakau siwo iro belalu tulak singkang kanak itu hanya nyangkilat taruh daya si singkang kanak na pada ime tengah nih sampai pepait taruh hero ialah bakas amunin tadi kalau iru pada lanyuk ume numa ialah ya ulun sadi ero bakas kasar dukot itu para lanyuk nguru pada sampai serudu radat hang tane sandang sampai putut kakau siwo iru angkala usuk numa gap budas wa siwo nelang haut nadap mihak nadap maumpu likat kakai hanya mamai kakau siwo iru apa ada sameh kala sahau-haut nusang ulah pada bulu nyareke sakabok banyu sadang hanya nyingkang para belalu maew lengan satua
pangkarasa teka awe lengani ronen belalu manam singkang kana maharekanya maeau kisah lagi siksa maka aku takut ya singkang kana nelak pigicik hanya minri nyanga pingap kawe kira nakuan umpu kebansa setengah meter iru nyanga pingak ialah mai katakutan bodas belalu kanining kalau oleh singkang kanak hanya sengantilau tika awe selingan ironian lawah hanya membidik melang sambil nyengantuh eau ke hanyum eau lagi sika aku kesepang takut eau singkang kanak sadang kalawah hanya yang silu nyampining membidik bocor akhirnya kedapat di singkang kanakna unengan nero teka awenya hawi lengan nero nen sakali ni teka lawi kekau sibo elangnya ganya henek wa nero mariak marede teka dapok kekau sibo ya ro tu uni lengan nero hawi teka lengan erang ka okoi birat katuk dungak bedas birat nina hang dapok wa sibo ari-ari hanyu tu uni birat seampun lengan ironen tu umpis angko takut budas malaikat erang ko ukui birat tu uni eo singkang kanak balalu hanya mamai ke kau sibo ronen nelak numet budas hanya nutung kali buat ero tu kono ni tu umamos here-here lia oleh empat takut ikat nempat takut andri birat belalu begamat hanya minau nelang rumah santai budas hanya nuwe kawan wak si woronen hampir wang lanyuk hanya nampe no lanyuk nenen belum mudi hampir tumpuk kero nomah serimot eleh singkang kanak nelang membagi wak si woronen pe makawan hengau ni emah sapina kawan hengau nenen haut teriah terike singkang kanak na himat kuno herede ko yuhan empat tu oni seno masam lahik melahak daya keuyuhan ngumelanyok peno wa kakasibo ari la takut naon non empi sebahimat taruh naon samalingan hang kakasibo ero ama ka weng Allah ewat singkang kanak nyamalingan hang kakasibo ero ekat erang ka ukoi birat hampe sangan ro takut budas huhure hampe sanaona kalah daya ko na ewat singkang kanak ari kawan umpu baru lapot tanuh ini ino setata kemalap teka tahun nuhuyan hi singkang kanak anrawina kawan umpu hanya iru ada budas takam maremeh ulut biar inun putungan ulut biar hanya rupang himat hindra nadinu puang paruna sampuraka kara ulun lain daya takam puang karasa kaawe sebujoni kemampuan atau kelebihan ulut kahaeyen ulut ro puang taut akan menilai eka-teka putungan teka parwaat nih dan setiap ulun ro pastinaan masing-masing kape leme nih. Dan inun pun masalah nih nasampining nasaladiki mamae ada dahulu takam ngalap kesimpulan takam hee ngaputusan takam hee ngantuh hiru ata atau ya huan takam membidik atau nyampining daya ekat kerengai teka itapat nih butakam hee ngantuh o ina ata ina wea daya katuluh Allah ru harus nadinong nasaladiki nasampining dahulu sahuat takam hee ngulah kesimpulan. Terima kasih haut nyenrengai tanuhoin ini mudah-mudahan takam panalu lagi hang tanuhoin ini berikut nih. Terima kasih haut nyenrengai tanuhoin ini makawan umpu katuluh mudah-mudahan tanuhoin ini tak obariran hampi takam katuluh nih.